Watch out mga kadiskarte. One shot, one kill. At kayong pipikit ng nyo. One shot, one kill. First blood. Aratan kadiskarte. Ng tampol. So, 1-0 la. Okay. Watch out na mga kadiskarte. Good morning. Yan ay maprepare tila ta. Yun. Mandiskarte tayo siraon. I-prepare tila may gawon tayo natan. Kasi gawon tayo natan. Man paltog alog. Man paltog tayo idulakak. So, maprepare tila. Say alog nakatanla ngapla abuyak lami palig ko katon ngapli sila nalak. So ampi manayos tila masabay tapanik yan. Yan eh. Okay, kapul butter girlatan. Build bag, bala, airgun. Nita may sniper ko ini. Kargante oxygen paano kasabi tayo dyan alog, ready to fire la. Ay wala mang karga, katon dyan tila karga na dabong. Kakargang kulay oxygen. Ano la? Okay lah. Ano lay dagom. Hay sila. Sniper ready lah. Sniper ready. Okay. Ya yo. What's up lalamut mga kadiskarte. Masantos siya kabuwasan si kayo lalamut. Tanta nakatanlay alog. Ang prinali palog. So sigawon tinatan na may mampaltog tayo'y manok, dulakak. Ano walay siren tayo manok matad kapago yan. So gawon tayo natan ani wadya tilay ni tilay ergan tayo full battle gear tayo natan ni. So mamaltog tayo natay dulakak o butot na mayamay dyan natan ni mayamay dyan ninyo wala lari dulakak ni man ini si Libanti Lara. Shout out sa Aray tropang baybay. Shout out si kayo. Si Rolly De La Cruz ya tagod Canada tan re family to. Shout out si Caro. Ay manok. So kaya baka nyo guys. Para ano? Meron tayong pang-ulam. Okay? Yo. Lusob ng tilara. Niyaman era guys to kaya ni araman sudulakak arata sa partugon tayo natan si libantera ni diya tayo giligay ni si libang korja gilig ni diya di manera ni talusuban tilara. So guys bali pwesto tayo natan agda tayo dyan na nang ni budya tayo tagaya kiw ay bali pwesto dyan siyang kanang nanggira namin natay partugon ada bala na nang. So marakap yung pisto dyan kumon makala tayo paano wala iya dubo
tani ikala ti alugay ikala dahil ulay sira at anja tayo akapisto bali-bali pisto tayo ni agda tayo na ng sniper ang tira ni sniper. Sige antabayanan nyo tapano ken mamparan tila paano walay unsabin butot mangan laray almusalda. Sige guys wala lay pimaway pero ang ganali kami la sita unamod kangkong sutiri antila una ka na tayo di mana banda ni kita na banda ditan lumalabas na sila nagpapoy lara. Ang pisto tila yun naman natin yung isa natin yung isa kay bali-bali pisto ada nang natila mo siya kay guys nita mina na kay niya para tili sa kay nanitini tala ano nalis tayo mamparantini dia mapapaylari yan butot dulakak ni 3 hours later. okay guys duwari na tayo pero ang kabarag ni duwara na boss araw man tayo tangaram la walilang ko so okay D1 nya D1 duwari na tayo ni may ilap ira may ilap Day 2. so masantos siya kabosan mga kadiskarte huwag dyan tilala madadahay daot tayo so kumadon agaw tayo natan so manabang tilala mo dyan pisto tayo ya bali-bali ng karuman duwari nalak aruman tayo paano ken naruman shout out sa may isang kamaungan niya balulaki dyan bye-bye mabait aliwang babaero si Rex Paragas shout out si ka Rex Paragas mandiskarte tayo siroon kulong pabarong ta in shout out takala Soon after. diskarte sa gisonala tayo mata pira moong sa gisonala tayo nabos lamat ngaram la so talor la bali talor rin anak nabos lamat ngaram la okay